Kementerian Pradesh Mahila Kongres hajing lam yang kong joblin asila kapan pau hajing so kejur ho hajing keren beman jung tang ba ka samu himanta bisa selma ha kerua wa pelai mata kesini kali fotori yang aja pesan ke Mahila Pradesh Kongres Mikhaya kapan pau hajing persya jur bat bitar ho hajing keren kamako jung tang ba ka samu himanta peswa bra keno bagi kentai yo kam sokar badi ya kemet lajong bat kene gajah kapol presidential Kongres asam hai kesan senen mensua kali jikiran grong basya penjak burom bak jing besnudu kentai ya kijira jongki ban yo burom kahok bat jing syani hakim lang salang ka kong joblin ka ongro ba ka jing dia ka ba penduk mensim kentai ba tris dom man long kinong yalam bat ban keu ha kam ka jam da ka akor ba jing start hol kani ka Madhya Pradesh Mahila Kongres ka dawa pemilihan himanta biswa sama un ai ka jing pan ma pai ba hol ka jing keren ka makor jong u bagi kentu gi bor soka bagi bor ka women's commission bagi simki ba sistem ka kumbaan ka kosong haru kentai na barok gilang kesan putai ban jiang lang ban persya jing keren penjak brom jong ni drang ba ka sam ka ong bagi kentai kimdai ban sya pait po ni sya keren ben ka Mahila Kongres kalong ha jing ki ban penek ya brom bagi yatri jong kentai ha barok gilang la ban kendau ba himanta bi sosial mal ula keno bahwa ula penpau ya kani kat kum kejinglap ha ka kaifot jong ka justice retired biplap kuma sama commission wat kamdai ke jingkran jong u uong belada ke kongres kadai bandra ya kani ke jing ujo sya commission lada ki sem ka kaifot kalong ka bomya usama wa ong ikani ha ka por boya election panchayat asam kuman long ha aba new tarik mentau banai jemang aja pesan